Prikupljanje novca za igrice, kave, Pornhub Gold pretplatu i novi mobitel ponekad zna biti vrlo teško. Zato smo smislili 10 laganih načina za zaradu. Prvo, pisati zadaće kolegama iz škole. Naplaćivanje pisanja zadaća školskim kolegama još nazivaju i najstarijom profesijom. 10.000 godina stare freske iz renesanse govore o ovom obliku prikupljanja sredstava. Poduzetniji među vama se mogu lako dogovoriti i sa školskim nasilnicima koji bi kolegama uništavali originalne zadaće te ih tako prisiljavali da kupuju vaše. Drugo, prijavite se na Super Talent Show. Za prijavu na Super Talent Showove zapravo ne morate imati talent. Dovoljno je stvoriti neki oblik kontroverze iza nastupa ili lika. Efekt se umnožava ako imate 37-godišnju neudanu tetu koja piše članke na Indeks.hr-u. Treće, košnja trave. Košnja trave zna biti dosadan i jadan posao, ali nije u najboljoj igrici ikad izdanoj. Grass is no more. Grass is no more je tako dobra igra da bi ju svi trebali skinuti i igrati. Snimite gameplay s ovom igrom, a kanale s najvećim brojem bodova i najvećim brojem pogleda će vam bogato nagraditi i shoutoutati na našem idućem videu. Ozbiljno! Četvrto, YouTube. Svi znaju da neograničene količine novca kriju iza Googlovog AdSense programa. Sigurno ste svjesni da mnogi vlogeri poput braće Logan, Rudolfa Hessa, Rice Gama i mnogih drugih na YouTubeu zarađuju milijarde. Zato bi odmah trebali napraviti Minecraft gameplay kanal ili ako ste pripadnica ljepšeg spola, make-up tutorial kanal. Slava vam je zagarantirana. Peto, prodajte majčin nakit. Vaša majka sigurno negdje u kući čuva svoj nakit. Možda vam roditelji skidaju vjenčano prstenje prije spavanja. Uzmite ga i odnesite do jednog od beskrajnih lokacija gdje će vam ponuditi nerealno malu količinu novca za njega. Isplativo. Šesto, postanite ministrant. U vrijeme nakon Božića se odvija posjeta obitelji, a vaša zadaća kao ministrantu je ući u kuću i uzeti novac sa stola. Elon Musk je u nedavnom intervjuu potvrdio da je i on bio ministrant dok nije Edisonu ukrao ideju i počeo proizvoditi auto. Sedmo, prošnja. Obucite se u staru odjeću i sjednite na prometnu lokaciju u gradu. Maštovitiji će sjesti ispred lokalne crkve ili će nabaviti mršavog psa koji će ležati kraj njih. Možete i kupiti dijete od romske obitelji te ga nositi pod prvenci ili pod tramvajem. Osmo, žicanje roditelja. Za novac uvijek možete pitati vlastitu majku ili oca. Ako vas odbiju ili vam teke ne daju koliko ste htjeli, opsujte i majku i zaprijetite bježanjem od kuće ili samoubojstvom. Ovo se kroz generacije pokazalo kao jedan od najisplativijih načina zarade. Deveto. Čekaj, vi ovo još gledate. Zašto? Jer stvarno nemate pametnijeg posla u životu. Lupanje. By the way, YouTube nam je obrisao 2 videa. Za sada Doru istražuje i moje male pornije, a njih možete pogledati na Faceu, tako da nas popratite tamo na stranici i budite još mračniji nego što ste sad. Vidimo se. Ble.